Silav, êvar baş, şev baş, şevanno. Îşev bi hevalê xwe ronî riha re em ê vê mesela Sûriyê guftûgû bikin ka mesele çi ye? Serokkomarê ku hatibû hilbijartin yan jî xwe fers kiribû li ser Sûriyê Ahmed Colanî wextê dibêjim hat hilbijartin ji hevalê ajaliyê hevalê xwe ve hatiye hilbijartin ne jaliyê milletê Sûriyê ve duê manî de dibêjim. Xwe fers kiribû li ser milletê Sûriyê niha wenda ye xuya nake. Daxuyaniyekê hate eşkere kirin li ser navê reveberiyan nû ya Hetişê ya hikûmeta nû ya Sûriyê. Min vê êvarê min beriya 3 saeta ji we re xwend. Hevalê ku nûçiya merex bikin dikarin bikin wê bültena me pêşî 20 deqeye dikarin temaşe bikin çi heye çi tune ama ez dibêjim qey haya hevala ji meselê heye. Niha îşev ji vê saetê şûn ve ez û hevalê xwe ronî riha em dixwazin meselê guftûgû bikin, analîz bikin ka mesele ber wê ku derê ve diçe. İsraîl di nava kîjan planê de ye? Kurd aktorên çi wan e li herêmê? Ronî riha em binêrin. Bi xêratî Ronî. Mamoste silav rêz ji bo te û ji bo hevala hemiye. Ez hêvî dikim tu baş bî û tu hazir bî pirsê hevala jî hene, pirsê min jî hene te şopandiye ev 3 rojin şer û pevçûnekî ciddî heye. Dişibe meseleyên li Peravê, Lasqiye, Tertûs, êrişa li ser Elewiyan. Piştî wê niha berî xwedane Durziyan İsraîl hinekî dereng hereket kir. Paşê jî me dît ku vê êvarê piştî nîvrê pir baweyekî ciddî Şam bombebaran kir. Cara yekem e Wezareta Parastinê da ber bombeyan du cara. Paşê jî serokkomariyê, avahiya serokkomariyê cara yekem ez dibêjim qey hat bombekirin. Şîroveger dibêjin ji destpêkê ve cara yekem e İsraîl bi dijwariyeke ew qasa mezin êrişê ser Sûriyê dike çi dibêjî keremkî. Mêzeke dema dibê çe vê bernameyê te de me qalan van bûyeran dikirin an İsraîl dibê çe wê çawa tev bigere. Welhasil İsraîl dîsa hinekî dubare cara yekem min nehewqa xurt İsraîl li Heteşê dixe. Ev gelek cara lê dixe heta berî dema berî viya çend mehberî dema ew li cihê Tirkiye dixwest lê cî bike li wê derê xist jî wê çaxê hîn zêde xurt lê xist. Ê dema Esad ket ev Colanî hat dîsa li her derê xist. Yani ev cihên sîlehê wan çekê wan mezin her derê xist. Welhasil demeke dirêje İsraîl lê dixe li vê derê tiştê niha giringî xuya ye hinekî ez çapemeniya İsraîl jî yani wanê bi İngilîzî dinivîsîn rojnamevanê wan jî hinekî dişopînim. Dema ev li Swêda ev bûyera di naveran Erebên xwecî yên wê herî an jî dibê çe mirov kane bibêje weke bedewiyên Ereb navera wan û xelkên Durzî da vê pirsgirêkê Rûda tê gotin yani rojnamevanên herî min rojnamevanên İsraîlê ez dişopînim vana gayana zidin yani tê gotin Colanî bi İsraîl ra ketiye têkiliyê yani ez ê em ê biçin wê derê lê belê em ji bo şer naçin weke xêrxwaziyê hêzik min biçûçik wê here. Hêzik biçûçik weke xêrxwaziyê wê here wê yani nehêle ev dibê ev şer ev pevçûna li wê derê zêde mezin bibe. Lewra dibêje İsraîl jî agahî daye Durziyên taybet yên Swêda hêzekeke Heteşê wê were lê belê neke ji bo yê hatiye şer bike an li wê derê bimîne. Weke ji bo yê hinekî nehêle ev agir hîn zêde mezin bibe ku were. Were xuya ye tabîkî divê dawiyê re di demê dawiyê re weta em dibînin Heteşê hat wê derê Heteşê bi hawakî mezin hat û Heteşê yeke hat xelkên Durzî li wê derê dîl girtin û dest bi qetilama kir. Yani xuya dike hem li vê derê bi hawakî gelê Durzî jî kêm zêde hinek hat xapandin û heman demê jî ev tiştê Heteşê gotibû ji İsraîl re ez ê herim wê derê lê ji bo şer naçim. Navbera di herêmê de pirsgirêk heye ez ê herim hawakî wê kontrol bikim nehêlim zêde mezin bibe. Lê tiştê na li holê xuya ye İsraîl soza xwe ya dabû gelê Durzî li pê wê soza xwe ye û bi hawakî tund lê dixe mêzeke vê ji bîra meke. Yani ev niha ciyê İsraîl li Şamê lê xist wezîrê parastinê bîna wî stargeha wî û heman demê koşk û salaya Colanî yani ev ne tiştekî heneke. û hinek hevala jî ewlî digot yani na wa yani bi tund lê nexistiye na bi tund lê xistiye û gelek cara lê xistiye
و اف جی پیامک گلک خورده لی بلی نهاو به اف شروی کده هره و چوا ببه طبعا کی حوجه مروف نکی و نقاش بکه لی تشتیدن چبو نتانیاهو ایرو بانگوازی کر لبن قمرا بانگلی دورزی کر هم دورزیه آخر سوریه هم دورزیه لإسرائیل تایبت بانگ دورزیه لإسرائیل کر یعنی خمام کن افشار نها لسر و تیم شاندن ام دبینن و لهولی تشتكي جدي هيا تشتكي خطر هيا تشتكي مزن هيا لبلي ارتيشا اسرائيل كتيا لفو تفقري وهزي من هواجي اوجد لفو تفقري دانن ام لصحي لهرمي ام حاضرن اف تشتين في ريجمي ام ريناضن وان ام يوانج هولي راكن اف بانك قرط بو يعني نتنياهو در كبر قمره و بانك قال طبعا دي بيج ويدا جي سريس جدودا اللي دخل اسرائيل جدودا اللي دخل لهول تشتكي ديجي هي يعني قال لك كس دبيجن يا ما اسرائيل خرط لي ناخه حيران وقت على عرضه هيزك كشر خرط نك لهوا كسك اشترى 24 ساعه بومبال سر حال لشكري كده نابارينا حوجه العرضه هيزك ببريار هيزك اورغانيزكري هيزك سازيكري هيزك خدي ديسيبلين وهيزك بريار فدائي داكو شربك هبه وقت قبل هولي هبه اسرائيل يعني روجي بنجرا ليخجي بس اما ما افجي جديد مديد درزيجي هناك وكا كردا دبي تشا دي بتركيا دبيجن يا بول كسدن يعني قال لك دبيفين مجد وقي درزي حاضرن هيزك وان اللشكري وبروردكري هي نوصايا يعني اف مال سويدا ديت درزي نامادن بینم بیره تماشاوانان که اف درزین اسرائیلی نه اسرائیلی سینور وکر aynen dışı beva ki meseleye Kobani çeva keçu xortenme Bakurê Kurdistanê ji sînor derbas kirin çûnketin Kobanî aynen bi vî şeklî ez dibêjim qey ev helwesta Kurda biye numune li cem wan avî ji wê derê îlham girtine ew jî sînor derbas kirine diçin herema Swêda hewara hemalatiyên xwe yên Swêdayê ne wisa ev dîmen ev e ne ديما او اين وصايا اف كاس تصانا وكارتيشا اسرائيل يعني خلقي دروزي يلي اسرائيل بريخا جوان ويد ارتيشا اسرائيل دا لشكر شروان فرماندارن بوزيون وان خرطنن لورا دما ابشر السويد ايتشيبو يعني اسرائيل بليه دري فكر خلق درباس ويا تشتكي لهوليه جوان دروزي لاخا اسرائيل درباسي سويدا درباسي اخا سوريا دبدا كل غازي خوش كبراي قاره تشتكي هست مروف براسي خمنين دكه اما ازوي بيجم دروزي avantajek xwe çi heye dozî avantajek xwe heye li paş wê İsraîl heye yani dibe nehew qas bi sedî sed li paş ve lê dîsa jî li paş wê heye ama dezavantaja wê çi ye dema em weke li Kurdan qiyas bike mesela Kobanî qiyas bike dezavantaja wê çi ye hêzik wê xelkê wê amade bike şerra nîne wek hêzik PKK dema ev şer ket Rojavayê Kurdistanê bi taybet Kobanî PKK شروانên PKK yelçiyên Kurdistanê daketin jîr û gel organize kirin şervan organize kirin kesên hatin bixwazin şer kirin organize kirin yani fermandartiyakek hebû organizasyoneke hebû organizasyoneke profesyonel hebû em wisa bipêjin yani zanî bû wê çawa şer bike zanî bû di mesela vînê da di mesela bîr û baweriyê da شروانن خرط له هولي هبون كسي كشرب ريفا دبر ين خرط له هولي هبون روحكي فضايل هولي هبون دناف درزيادا ام ويد بينان نينا يعني برين هات دي لبر قمره يعني اند سر سوشيال ميديا بصدان تشتي وسا işte hewqa amade kiriye durzi hewqa sporta hewqa jihatiye vana prixad gotinê danin prixad gotinê danin yani niha medî asteya erişe dibînî Ronî ser ekranê binêre asteya êrişa İsraîlîya li Şamê asteyekî gelekî bilind e ev ji ber vê min got cara yekem e heta niha temam derdora Şamê heremên cuda ê Sûriye hatibû bombekirin balafirge ama navenda Şamê bi tesîrekî ew qasa mezin ez dibêjim qey cara yekem e ez dibêjim qey dawiye hete şêtê Ronî hêdî hêdî
إسرائيل هونه لشامي خص بيجي بيجم لبيجا بنايات طوالي درا يجي خص دورة درا يجي خص والحاصل هونه لشامي خص يعني أفجدودا وتعيبت يرو إسرائيل قالك دبري سوريا خص يعني جولاني الهورتينينا تيجوتن يعني جولاني پشتیوان معاملهان ادی پر زحمته که هتشه ادی روابه او توم بارک جیرا بو درسه کی پر مزن چوا پشتا خوا بوان و گریدا يعني بنيرن اف سميل والرو جبو ملتي درزو تشتكي بيروزه چوا لجم ملتي ما اي ازيدي هي روي خوا برددن جبوان بيروزه لهندستان جي هن كمانتو هن جبوان رو سميل مهمه جبوان روماتا يعني ابجي بالشكل كي روماتا وان دشكين از بارتكم اختیاری درزو پشتی کو آها هاته بیرومت کرن پاشی جی هاته گله باران کرن تشتی کو سام بیست چقدر راست نزنم يعني قال لك تشتي قوتن دبيجن قال لك جدا ديمان هنن يعني كاتش خورت ظلام اي لبر قمر يعني الميدانا اگر هاتن برداني جي هنن وكذا بيتشا قاضي غي مازوغ بسر دا كرن اف شروان اف جهاد شين حتى شي وداعش ونظام شو قزل قرط الميدان يعني ناف باجاري سويدا دا خلق شوطان اللي تشاوا وقت دين نبجين الماني ايزيدي يديج تجاوز على 10 قونا انين سمبوليك تعاشي او ميدان المسؤولي شوطان النظام تي بيرا وانا بيرا عيني بوي عوال سويدا هي خلق موضوع تردا كرنا هاتنا شوطان نجي بهي والحاصل ام دبينا البر قمر يا شوري وان دستالانن وباند كان دبيجنا ميسري خلقين دروزي جيكن دوی دره دا تشتکی دینی بالکش هیا ایرو روبیو يعني ماركو روبيو وزير خارجية في أمريكا يتدبيجي اري وي داكيانيا كبالكش دا بانغاوازيا كبالكش كرد بانغاوازيا قدا چه دبيجي اف إريشا إسرائيل يا لسر سوريا ما دترسينه دي بتركي دبيجن يا امجي انديشه دويورز امجي ما دترسينه ما تخف كاري اوشقا داخویانی دائمی اوروپیان و امریکیان دماکو دولت ترکیه ایریش سر کردان دکرجی عینی تشتی دگوتن نا اف تشتكي دين دبيجه اف دبيجه اف إيريشا إسرائيل يا لسر سوريا ما تخاف كاري ما تترسينا نا بيجه إيريشا حتى شيء يا لسر درزيا تو ببركت يعني من شقول اري مفهم كرده نكت سري من امريكا چواد اسرائيل رد بيجه إيريشا و مدخنا و فكران بالكش لا يعني ما تبيجه إسرائيل وقتها لحتى شيخ وي دستوري أمريكا بقى تشتكي وصانينا وانا خون خيال نحرتش وانا امريكا سياستها خو جوهران دي هيا ما جيتنا جلو يا وزاتن اجي ويدي بيجم امريكا سياستها خو جوهران دي الهمبري جولاني الهمبري سوريا امريكا دس بالسياسات كانه كري بترامب از ويدي بيجم يعني لما داكانيا بانغوازيا وزير كاريدر وهي امريكا بالكيشه يعني وقت بيجي تشما اسرائيل يريشي سر حتى شركه ما فيال كل دي افكسي بربرسياري دبيتشا سوريا يجي هلا ترامب وهمان دمي لتركيا اوجي همان تشتكو دمهات دي ترقي كردادا اري والحاصل اف تشتكي بالكيشه بالا مروف دكشينه يعني دبيجا ام نرازينه تشما اسرائيل لجولاني دخه ام چیزانه چنداکی بری دو روز بری بو یا سه روز بری بو دیستان نتانیاهو لبر قامرا هنک تشت گوتن اف چاوا دما اف تدي إيريش هات سر غزة يجي هلا حماس دا چاوا بأمريكا نشي وري ونظام حوالي وي در دورا وي قلت نظام اشتام قلت امي في غافي بافيجن قام نكا بأمريكا بافي نمي بأمريكا بشي وري قام قلت ناس أمريكا ناشي وري يعني حتى نها قوم بشكريه مبسري خو كريم بريار داي هو إيريشا إيراني دا يعني بس أمريكا من أمريكا تفكري حرت شتيدن من بسري خو كريه وجبوي برجواندي إسرائيل مبسري خو كريه والحاصل يعني إسرائيل دما دهر سر ميزيجي دستورج أمريكا ناقص تشتكي وصانينا بسري وقا دولتك ودولتك الرجلات النافين خرطة دولتك سركية يعني همبر حريزي كان بين من تشربك لولا نا ويل جولاني خو إزنيج أمريكا بخازة وأمريكا تشتكي وصانينا ذاتا لما دبيجم چونكي چما دبيجم
رونی نها دیمنه کو ام دبینن وزارت پاراستنه یا حتشیه لشامه هاتیه بمبکرن روشا داوی اوه لتشتا تو دبیجی امریکا چوا کو حساب و کتاب لسر حتشیه کریه از دبیجم اسرائیل جی لسر حسابی کریه باکو هفدیتنا وان چی بو جولانی هز قوت خواج هفدیتنا اسرائیل گرد یعنی اسرائیل جی هنه که درونالی زگلو یا کو هز قوت دا حتشیش بو ایرش سر درزیان بکه ما نه اسرائیله یا نوسایا ماموستا yani اری اما هفدیتن پیکانی لباکوی ya tamam da hevdiktin pegani ma hevdiktin pegani ne ki mana hevdiktin pegani colan icra be beri xwe de durzî hemî qir bike ve mecburî hevdiktinê pek bînî yekî wekî Trump aniye ew qebûl kiriye û İsraîl jî bi hawakî dibe çi şert û mercê İsraîl jî qebûl kiriye colanî lê colanî herî xwe meşrû dike herî meşrûyeta wî çê dibe tuxtekê ew jî sê gava zêde xurt avê jî yani vê meşruiyeta daye Colanî got qey yani ez êdî ketim em bin umbrella an sêwana Amerîka ez ê bên parastin hinekî kanim serê xwe meştinî Colanî jî vana çe dikin ev vana car car ew jî nizane heta ku derê yani kanin tişta bike lê belê diceribînin ama desta da xerab tê feqet niha ku mesela İsraîl da ma İsraîl jî nizam wa dike wat ki yani niha İsraîlî çi bike îro yek were îro niha yek were li wê binayata a Colanî xe û heman demê wezîrê parastinê xe ser hev da hilkişîne ma ji vê mesterî çi heye yani İsraîlî çi bike 24 saeta Daişek û heteşek Gulkube gerek İsraîl teyarekî sewê rakirî xe na tiştekî wisa nîne min gotiya li erdê hêzekek şer bike nîn be bavê min ne İsraîl kan ji bo te tiştekî bike û ne Amerîka û ne êrîne ya ji bo Kurda jî derbasdar e ez dibêjim ya wata Kurd çi dixwaze wê çi bixwaze carcanan vêya dibe mijar ew çi welhasıl li her tişt kesek nikane ji te her tiştî bike hêza İsraîl heye û lê dixe û ji diroje bênaber li heteşê dixe û pişta heteşê şikendiye û ji ber ya normalde têk çibû durzî têk çibûn Swêda ketibû dema ev êrişa İsraîl hîn zêde pêlê wê Kurd bû me çi dît Medî durzî dîsa xwe komî serhev kir û ev gaziya durziya şervanên wê yê ki ji İsraîl derbasî axa Sûriyê bû moral da durziyên Swêdayê berfxedaneke pêlekek din dest pê kir ez İsraîlê pir pîr û pak nabînim Ronî binêre ew serokê durziyan ê ku mijar ne ve mamoste pîr û pak be ez pirsa xweş te bikim wextê ku serokê durziyan do derket gome biryar daye em teslîmê heteşê bibin hêzên Şamê bibin çekê xwe jî teslîm kirin bi xwe jî teslîm bûn gotin li ser daxwaza hin hêzên derva me çekê xwe sîlah teslîm kirine ez dibêjim ew hêzên derva ez bi xwe dibêjim ev şîrova min e İsraîl e çünkü durzû ji bilî İsraîlê goh nadin tu hêzekî derva acaba dibêjim İsraîl plan û projeyekî çêkiriye ji bo heteşê bixe nava Defikê li Swêda pê komkujî da kirin mîna ew meseleya Oktober ya ku Hamasê êrişê ser İsraîlê kir bû sebeb ku gaza bi temamî têk biçe niha ev dîmenê ku hûn dibînin li ser ekranê Netanyahu axaftina wî bi vî şiklî ye îro xîtabê durziyan dike bira û xuşkê min ê durzû welatiyên İsraîlê rewşa li Swêdayê rewşa li başûrê Rojavayê Sûriyê pir ciddî ye em ciddî digirin artêşa me artêşa İsraîlê seferber bûye hêza me ya hewayî çalak e di nava hereketê de ye hêzên din ên li erdê jî di nava hereketê de ne me ji bo ji holêrakirina çeteyên rejimê tedbîr girtine yani ji holêrakirina çeteyên rejimê tê çi manê di serê İsraîlê de çeteyên rejimê çi ne çima ji holê radibin gelo colanî di nav de ye ne di nav de ye em dixwazin hinekî siyaseta İsraîlê fehm bikin Paşê jî em dizanin wextê ku colanî heteşe ji holê rabe hêza bi tenê ku dikare temamê Sûriyê kontrol bike qesede û Mazlûm Ebdî û Kurdin rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ye belê yani niha rêber bi wê diçe ez wê bibêjim rêber bi wê diçe yani ev me çi dît mesela destpêkê te dî hinek hevala digotin ya û çima me bixwe ev negotiye û wî jara naparêzin ama ez biqê hêdî wexta wê hatiye yani destpêkê Kurd nikanî meşyana Şamî ji ber çi
ام زانه خطك كعرب الهمبري كردا برتوج هي الاخا سوري الاخا بطيبت اخا سوري جي عراقي زيتر خطك توج الهمبري كردا عرب پروست نجات پرست هي فقط يرو ما تشديد مدين اف داعش شرقي هات سر تغت خلكين علوي لهرما بحر سبي دبن قرقرنك مزن دما قتل عامك مزن را بروما وجهان بيدن ما كردا ديسا هنكي خطر لوان خاص تيجي بكن لي بلي نچار بوج بركه هم هرم دوري هفن نظر واندا والحاصل تركيا هي وحزار جدان غروب يدن هنا فقط داعش هات سر شامي ونها تقطي خبرتيه حتى شا هدي رويوي رش در كتس يعني خلق عرب در دور جي هنا كي وكبي قريدي تاني شانسك تاني لي بلي از باور دكم و هيزا جولاني بفيهاوي نكان لسوريا لم دريجي لسر تخت بمينه هر چو قاسم بخازن بعدلين لسر كرسي يعني لسر خوانا عدله دكذا قال لك بانغوازي نها چاوا جهلا دروزيان دا جهلا علويا ونتي دي بيجي برا مازوم كوباني ورا ما بفاريزه برا سوريا بفاريزه از باور دكم هيدي اويجي هنك هلان عربين سيكولر دا بانغوازي وهين بخورت ورا اما هيلك دجي چايه اف سويدا دما اويريش هات سر جهلا حتى شيفه عربين در دورين الدير زوري قابل تشك ورخت كرن بري خدان كدري شون سويداي جبوين جولاني شر بك قصدي شاكر ده همان وقت دا وقت اف ويربو دما اف عربانا بهواك عرب ري كتم بري خدان سويداي جاقا دير زوري قصدي جلوي دري او جي وك كتلبو تفقري وهناك خريضه هي زاقا الويدري درخست زنديكر يعني اف سويدا وقتا هيدي باقش ببا ودنيا دنگي قدر نخه وهرم دنگي قدر نخه وبهواكي بسر بكه جولاني وهي زيوي لحر داري عربين در دوري ويجاري بري خواه بدن روجاواي كردستاني يعني رقايا لبي سويدا رقا دير زوره لي هجر اف تيك هره دو سويدا دا ریا شامیش کردارا و دبه چما جبرگ افش مندیان نهال هاتیه بدار زوری لسر شامی بویه خودی هز نکان سوریه بری و به سوریه هوج عربین بدوی یه چولی پیک ناین هم گلک تشتکی هیرونی روژا دسپیکی وقتی که هت شهات شام گرتن اگر وی دمی قصیده بچه شامی از دبیجم خی عربا قبول ندکر کردان اجی این وی دبیجم اجي تابلت هذا ما اجي ويد بيش نها دنابري ده حفت حش مهدر باسبون هتا شيخ اثبات نكر بيقانين داعشي لهر دري ده دومينه عرب گلك جي عاجز بونه لكلك جي تجربه 14 سالان يا ريفبريا خسر هي تليا عربكي بخوين نبيه مثلا بنيرن اگر عربا هرگالا للشامي قبول كرا نها ويبديتا لروجاوای کردستانی کو ایرو رژه عربا سدی 40 سدی 5 هيا او ريفبريا خسر نه زو سری را کربون نه زو له هم بر قصد درکتبون نه زو زاروکی خوش قصد وقتاند بون تسلیم داعشی کربون شهادت شکربون نه ام دبینن کو روش تام برواجیه دنوا ترسو پانیک دانه گلو هتش به وی حال خو ضعیف وصایه به دوست به قصد اگر نکی ضعیف به تبي دوس به هتشه هیزو قوته وی بلندتر به وی مالا ما خراب بکه عرب ده ترسن اما از بیجم قی جا ایرو شون و اگر هتشه امریکا هتشی وظیفه بگیره قصد و ریوبریا خسر به حال خواه ایرو بچن شامی بریوه ببن بوان جنی خواه یه جانک وصا سر بلند اگر شامی بریوه ببن اد بیجم سوریه دنوا 5 سالانده دبه ولاتی هری دموکراتی تمام روشلاتا نوین سوریه جه ترکی جی درباسته که شخواه پر نزحمت مرو جه ترکی درباست بده مثلا لایسیزم ده و ببه نمونه جبو تمام روشلاتا نوین بلکی دبه ولاتین عرب صرف جبو وی نمونه رد بکن جبو که نمونه یکی باش جبو هنچیه نبه مثلا اوی ده بلکی رد بکن ببیجن تواری دبی بلا سری ما بوی دموکراسی خواه تدبي نمونه کی خراب جبو ما امجي مجبورن هناكي
خبری کو پیک بکن خود بر چوارا در باس بکن دموکراسی بین ولاتی خو بلکه جبر وی دبه کو هنک رد کرن چه ببد نو ولاتی عربان ده شروعات مرخ کن ما مستدسانه چوا وكماني زمان أين أجتب لتدبم آنها أو درفت دركتية يعني درفتي بهواكي أو هيزا كرد يال روجواي كردستاني وان نزي 11 سالا قديه براتيكا كرده ودناو دا هيزين عرب جي هنن ودناو دا عشرين عرب مزن هنن ودناو دا خلقي مي سورياني أرمني هي والحاصل وخلقي تركمن هي روجواي كردستاني كان بسوريا ريبا ببت تشتكي ديجي هي سوريا يعني از دما ام هنك وان خلقين راديقال فيداوي راديقال بونه جبرج اف راديكاليزم نهال سوريا دمشا نج سوريا اف راديكاليزم سوريا دمشا دبري دن بطيبات تسبيك عراق عاطيه يعني اف راديكاليزم الهولي القاعده نا سوريا والحاصل سوريا دا ما قلت يا برانيا يعني سدي حشتي وي سيكولار سوريا ولاتك لايقه يعني جي تركيا جي قيصريه جي توقات جي سيواسي ونظام مش بكو قال لك زيدا سيكولارتره وقال لك زيدا خلقكي از ديمقراطيه زانه يعني سوريا يا كدبن ريجيم اسد بري فيا 15 سال بري جنهين زي لي مودرن بو جنهين زانم والحاصل يعني شرط مرجي ويج اي تركيا قال لك باشتر جهيلا اسقلا هنكي مودرنيزمي لكم اسقلا اف راديكاليزم نهال سوريا نج سوريا اف راديكاليزم نهال سوريا ترانسفير سوريا بويا بطيبات سركيشاوي داعش وجبهة النصرة وجحر دري نها اف شرواني نهال السويدا شرد كان بريقه جداغستاني وجماغستاني وتركمانستاني ونظام مشكوش تشو جبرين اسيا جهاتنا والحاصل اف نا بورتري سوريا حقيقيه اف تشتكي انه هذا وان 10 15 سال داويه دا سوريا هاتيه في حالي يعني اف بوتنسيال سوريا سوريا كمودرن هي دبنغاوي سوريا كمودرن هي اما كرد وي كان بن بهواكي بحر هاوي ذات باندور سوريا كريه يعني جنهاو بيفا سوريا بوي هوا نار يعني حر هاوي افجين كرد يك بيشنتيا جنادك وي بحر هاوي رنگي خو بدا حد فرين سوريا تشتكي دن هي تركيا دوي تيكا بلو تفقري تركيا دلو تفقري دايا يعني ترامب واردوغان ونظام ايدن نظرا وان دا بليه هوالتياك دوستياك كبرت هي جبرق وانا حمي تجارن لي اگر تركيا بهواكي از دبيجم وي بلان دن درخن تركيا دس بو اوبراسيون دن بك يعني تركيا وي نهي لكرد اللي وي دري بهواكي يعني جولاني بكافن وي بهواكي دن تشتكي منه ها جولاني يجي نزل باورناكم بكافن زوي بيجم يعني جبرقه السعوديه عربستان قطر اردوغان ترامب لبشته وانا همين دياره هناك اللي بشته جولاني مساله شيء مساله نك جولاني باشه يعني هر كسي تشتري جولاني خواستنه قرتيه يعني هات بنر هب پیمان هاتن شي كرن لسر جبوي اخا سوري جبوي بشرج سوري يعني كامبانيا انجليزان كامبانيا فرنسان حمي كي تشي خوستيا جولاني قرتيه لورا جولاني وي بهواكي لسر بسكنين فقط جولاني جمقو يا لسر خنا سكنه يعني حرق درك جولاني سري بدون خيمه او راديكاليزم يا بشور ومرتال دردكه هولي وسري مروان جيدك فقط تشتكي دن هي اف راديكاليزم الاخر سوريا اگر ايران مداهله نبه هين زاروكه وقت جلكي معراي هين بتشوكه اگر ايران مداهله نكن سبي اف اندام مجبوي بحر كسي وده اف مار مزن ببه اف الهولي باش بيا فقط وقت ازو تويد بينز باور دكم وان يعني اسرائيل بي باش بينه اسرائيل هر چوك پاس چ سوزا جولاني دد اسرائيل داك ويج بو اسرائيل پش روج تو خطري درنخه لي اسرائيل بي باور نابي اسرائيل هر وقت ليخه جنها بي تابكي تشتكيدن دركتي هولي چي دركتي هولي يعني افجي ازوي بيجم سويدا ده حتى بقدا يعني سويدا بالسرب كذا بتشهاوي بفرقناكه يعني الويدري الهواتنك جي تشي ببه بتشهاوي بسويدا هاجر كان بخا بباريس جولاني وي يعني قالك تشتاوي وندا بك هاجر سويدا نكان ني باراستونو نه باريس وي بري بده كردا فقط هاجر سويدا خو بباريس خلقي دروزي وي مهم بهز ببه
ev dibe ji boî xelkê Elewî jî bibe îlham û Kurd jî zaten Kurd jî xwe organize kirine Kurda jî dibe bangawaziyên gelek Kurd jî gelek deverên eşîrên cudayê Ereba jî ji boî Mazlûm Kobanî were da ku were Şamê da ku Sûriye hemî temî tevayî bi rê ve bibe. Ev işaretê li ser singa vî şervanî vî Lê çekdarî Daişê işaretê Daişê ye, sembola Daişê ye. belê. Veya li Swêdayê hatiye kişandin bilahaya hevala hebe. Yani nebêjin Daîş li ku derê ye, operasyonê li hember Daişê pêk Ya tînin. Daeş colaniye ma Îro Mazlûm Ebdî dibêje divê korîdoreke însanî were vekirin. Mesela di navbera ez hema bibêjim ji xelkê me Swêdayê bangawazî digihêjin me ku ji bo sîvîlan korîdorên ewle werin vekirin, êrişên li dijî wan werin rawestandin. Ev korîdorên ewle ya ku min ser nexşe nîşan da gelo ew e korîdora ewle. Yani ji Dêre Zorê bigire heta Swêda. Dibe ku korîdorekî wisa were vekirin, İsraîl rê veke ji korîdorekî wisa re? Yani hinek agahî dibe çe em ez gihamê bixwe ama ev hîn tam zelal nebûne eşkere nebûne bi havî fermî çi tê gotin yani hese de hêza Rojavayê Kurdistanê ya ku dibin fermandartiya Mazlûm Kobanê da dibêje ew koalîsyon li wê derê bi hawakî plansaziya heye da ku hinek fermandarên hinek şervanên Hesedê derbasî wê derê bibin derbasî axa durziya bibe da ku durziya biparêze ama zêde dibin sîwana koalîsyonê da û bi hawakî weke ji bo xelkê sivîl biparêze yanî hem derman bibe û hem bi hawakî wî xelkî ji qada şer derxe bi vî hawî weke tiştek organize dibe an li ber organizekirinê ye hinek agahî wisa dibîzin çi xwe rast e çi xwe dere we di rojên pêş da li gorî rewşa Swêda evê derkeve holê. Niha Lê cara yekeme Mazlûm Ebdî behsa vê korîdorê dike, korîdora însanî di navbera rêveberiya Xweser û Swêda da. Koridor ew e ya em dibîne yanî ji Ebû Kemal hetanî axa Durziya ye. Eger Berûberî Sinorî rakê. gelek avantajê vê korîdorê hene. Yek, ji aliyê însanî ve ev mirovên sivîl dikarin herin werin, xwendevan dikarin biçin Swêda bixwînin, ê Swêda dikarin were rojava ji perwerdê fayde bibînin. Her wiha muhîm e ji bo sînorên Îraq û Sûriye were kontrolkirin ji aliyê Qesedê û hêzên Durzî ve. û her wiha sînora erê vana hemî sînorên ku dikevin derdora Sûriye li başûrê Sûriye hemî werin kontrol kirin. Mesela çend derî ve dibin li Ürdünê. Ev jî wê werin kontrol kirin. Hem ji bo ewlekariyê baş e kontrolkirina wan deriyan, hem jî ji aliyê dihata aborî ve pir baş e. Eger were kontrol kirin. Ew deriyê Ebûlkemal jî li vê derê ye binêrin. Ev deriyê Ebûlkemal e niha berê dibûn kontrola Qesedê de debû ez bar dikim ji bo niyeta baş teslîmê Heteşê kirin. Türkiye li vê derê dixwest zaten cî bibe û İsraîl ew destûr ew derfet neda Türkiye lê xist. Tişta tu dibêjî ev dere. Belê ayne wisa Ev der hemî Çolistan e. Avê ji Dêre Zorê bigirin heta vê derê hemî Çolistan e pir gund û bajar tune ne. Türkiye dixwest çoleke û ev Tadmûr zane Türkiye dixwest li wê derê xwe bi cî bike balafirên weke balegehek Kurd heye ya balafiran Türkiye dixwest wê derê xwe bi cî bike û dihat gotin navbera Colanî û Türkiye da jî ev hevpeyman çêbûbû yani ew dewrî Türkiye bûbû heta digot li wê derê dema İsraîl bi bawekî bandor êrişî wê derê kir heta li wê derê hinek kesên artêşa Türk an kesên mîtî hatin kuştin û agahî jî derketin. Welhasıl demek dirêje zaten Türkiye da ku bi hawakî İsraîl û Kurd xwe neyênin hev ev korîdor ve nebe korîdor zaten di li vû tevgerê da ye. Ev meselakeke zaten dûr û dirêj e. Lê belê xuya ye bi hawakî ev daxuyaniya Mazlûm Ebdî ya kîro li ser Twitterê da
هیزا کرد هیزا روجاوای کردستانی دلو تفگری دایه جبر که هم خلکین درزی شیخین درزیان رئیس و پیرین درزیا بانگوازی لواند که و همان دمیجی افیریشا لسر علویان لسر درزیان لسر گلی کردشی یعنی دو وقتا کسی که نهیشت بانا افیریش وره سر علویا ایرو نداد سر درزیا وقتا ایرو سر درزیا بی سکنان فرمو رونی نها امباسا منتالیتی ادنا کردان ده بکن نها به جولا نیره پیمانه که هاتی امضا کردن دو معصوم عبدی رهبری خاصر بیان کرد حتی که مسئله سوئد حل نبه حتی که وانا لیبوری نخوازن لیبرسی ندن دست بکرن دیالوگا میا به شامره ام راد وستینا دو بیانات که وسا درکز رهبری خاصر بله گلو جوی ساعت شونوا چقاس راسته که قصده تبلی ارتشا کجر یا سوریه ببه یعنی ایدی گلو حواله می روجاوای کردستان رهبری روجاوا و ایدی بکوین نوا نقاشان گلو یعنی شبه شکو شبه ام تبلی شامه ببین یان ام خواهی جوان دور بگیرن ما مست کرد یعنی رهبرین کردی روجاوای کردستانی وی خلکی وی ارنیگاریا وی سوسیولوژی یعنی وی جواکی ناست کن او جولانی ناست که یعنی او امکان قنینه یعنی تو جبر خیر جمیه را دبیجه هر جمع قصاب مسئله اوه لیبلی کردنه کی اوجی کتنه تنگاسیه یعنی او بواجوه که دنابرا بریز اوجلان و دولت ترک تیمشاندن والحاصل دوی دریده و امچاش زانه ام زانجی دولت ترک و هزا قهیه وقتا افشرت و مرجی لپیش روجاوای کردستانی داتینه روجاوای کردستانی وی نشوپینه احتمال که مزن دا که دولت ترک بدست داگرکریا کدم بکه لیبلی بدست داگرکریا کدم بکه اما داگرکری وی بچقاسی بسر بکه و بسر نکه و از بخواه هنکی بگمانم داگرکریا ترک ویدی بسر نکه و وی نکانه بسر بکه جبرده چما ترکیه جی کتیه تنگاسیا که مزن ترکیه حتانی کدری یعنی ذاتن افرین داگرکریه ذاتن سریکانیه داگرکریه گریسپی داگرکریه والحاصل هگردیسا دولت یعنی به هوا کیدن شر کی مزن توند لآخر سوریه به مشاندن اوی باندارا خل هر هلی روجاوای کردستانی بکه و ایدی دوی لیست که دا دوی انیان شر دا اسرائیل جیهیه و هو نه اسرائیل جیهیه عراق جیهیه دما یعنی افتشته کی وسا چه ببه دبه شیعی ین عراقی جیته که ولو تفگری دا کبری خوابدن بحر سپی قالي علويين اخا سوريا بفارس برك اللي تفكر قصايه اسرائيل دبا ديسا جين ببا ديسا باردون ايران والحاصل از بخاي دي باورناكم تركيا وبرزده كانبه يعني الشرك مازن دس بيبكو ازهر سوريا داغر بكم اوي بخارا شرك دوم دريش وكاوسك مازن بينا والحاصل اما اف هي يعني چه هي درس كرداج يعني كاتيه غريدان كردج دخازه بهوا كيوان دسكت يوخه وندا نکه اما مثلا تv ارتشا سوریه ببو و تسلیم ایوان چتانا بکن یا او دری خوزایه نابه یعنی امبر چاوی خود بینه نابه یعنی لسر سینگاوی ابلما داعشی و جولانی بخوا ای یکمین همبری کردا شر کریه بری داعشی جولانی بو بناوی جبهت النصر و همبری کردا وندا رونی وزیر کاریدر و یه ترکی حکام فیدان درباره یه پگیده چد بیجه ایوان وقتی که باسا قصده کن او ناوی قصده بلیو ناکن او دبیجین یه پگه دبیجه ما بیستیه که قصده یعنی یه پگه نها دناو حرکت ده مثلا سویدا ده دبی مساجا مجبوان اوه یعنی گفت دخن بنیره دولت ترکیه اونها دبیواجوی ده عجیبه یا مثلا گف لقصده دخواه دبیجه اگر هون ده مثلا سویده ده بکه و نوع حرکته هون بزانبن روشک که نای خواستن و درکه به هوله يعني اف جاف اف تهديد دولة تركيا لهمبر قصده يعني ادي بفكرن دولة تركيا كي لهمبر كردان به لجموان جيه تكره مثلا جولاني نبجي حوالي وي داخيانيه كي دانه دبيجي ام پوشمانن
ev tiştê ku li Swêda hatiye kirin diş mirovahiyê ye beyanata wan min vîdeoya beriyana hata xwendiye mesela ez bêjim ama Hakan Fidan vê gotinê jî qebûl nake ya pir ecêb e. Mesela hikûmeta di çi dibêje ez ji we re bêjim tevgerên sûç û derqanûnî ne dibe tiştê ku hevalê me li Swêda kirine em ê dibe wana derxin hemberî mehkemê em ê hesab ji wan bixwazin ev ne layıqê rêveberiya me ye em şerm dikin ji vê rewşê dibêje hikûmeta Sûriyê ama dewleta Tirkiye ku dijminekî sondxwarê yê milletê Kurd e dibêje nebî hûn di mesela Swêdê de bikevin nava hereketê tiştê ku hûn ê nexwazin were serê we yani tu çi bikî mesela ez korîdor vekim weke Rojavayê Kurdistanê korîdorekî însanî vekim ber bi Swêdê ve ji bo însan were wê derê ya dewleta Tirkiye çi tövbe estağfirullah yani çi biye bide Mamoste kabinme hazım ez sigortan rane bejim ez bimrim Mezek mesele dîsa jî ne hebe yani divêdê de wata em daqeniya Hakan Fidan binere niyeta dewleta Tirkiya ku ji bo Kurd ya ji bo Rojavayê Kurdistanê zelal holê ye yani dibêje dema Kurd li vê derê dîsa navê wî derkeve pêş û bibe qehreman û berê xwe bide Swêda wê li qala navnetewî dîsa weke roja hilê wê derkeve û Kurdê ev hawê me dixwest em wan bitemsînin bilûsînin bi hawakî entegrasyoneke wan tev Daişê çê bikin evê êdî wê dibêje çunkî Daeş her re mecbûrî Kurdên we li ser Daeş li Swêda wenda bike Daeş êdî wê nikane bi tu derê kontrol bike nika Rojavayê Kurdistan jî kontrol bike têke mana Kurd wê êdî bi hawakî Tirkiye wê wêran nikane bi kontrol bike lewra dibêje na hûnê tev ne li vir ji ber min plansaziya min ji bo te heye ez te bihelînim ez te Sûriyê da nehêlim tu biyêm tu meqsed û mirada ev diyar e yani çend cara xelkê bibêjin neyar ji me re li ber çavê me dibêje Hakan Fidan bi hawakî zelal dibêje na me planek dayî ber çavê we hûnê li goreyê gotinê me tev bigerin li goreyê hawê em dibêjin çend gafa bavê hûnê hew gafa bavêjin em bên pêş da meşin hûnê pêş da meşin em bê şûn da bimeşin hûnê şûn da bimeşin ev zelal e ev neyarên bav û kala bawerî pêk nabe lewra tabii rêveberên Rojavayê Kurdistanê fermandarên Kurdistanê wek Mazlûm Kobanê xwedî tercübenin ew ê biner ama bi her alîkarî ez zanim û bawerim ji wan kesana wê alîkariyê bihênin xelkên Durzî û do çawa yihanin xelkên Elewî wê dîsa bihênin xelkê Durzî lêbelê pêvajo çi bixwaze yani dibe çünkü li holê hinek rîsk jî hene dema tu ez ji kurdana we wisa dibêjim xwe bide hêla wê bi ser bikeve Xwe bes xwe me de hêlên wê wenda bike xwe bide hêla wê bi ser bikeve ama min nifisak jî çendakî berê nifisan dibûn û pilê da min bal kişand dibû li ser Kurd dereng manin lê hîn jî yani di nifisa xwe da min digot Kurd dereng mane lê hîn jî gumanek heye Kurd dikane xwe bihêz bike xwe komî serhev bike heger ji bo berjewendiyê xwe ye netewî û bi yek armancê û ji bo xwe û gelê xwe bi hawakî biparêzin tev bilivin bi yek serî bi yek gotinê bi yek dîplomasiyê tev bilivin Kurdê bi ser bikevin ama bi taybet derê wisa tiştê wisa derfetin mezinin yani Kurd anha Mazlûm Kobanî û hevalên xwe rêveberên Rojavayê Kurdistanê gerek bi hawakî xurt bi İsraîl ra di irtibatê da be di kontaktê da be koordinasyoneke mezin çê bibe li gorî Amerîka anha Trump bawerî pê nabe yani Amerîkaya din bawerî pê dibe ez wê bibêjim ama Trump tu care bawerî bi Trump û ev qasidên Trumpî li Sûriyê û li cem Erdogan tedî weta wanî bû Tirkiye û ev zilam hat Tirkiye berak wexta hat Tirkiye Trump telefonî Erdogan kir got zilamê min e dibin emrê min da ye tu yani dibe çe ew ê tu wî hûne tev ev her tiştî hal bikin û ew jî bi xwe kiye tucarek e berak jî tucarek e berak jî welhasıl pir nekevim dîroka wî Trump bawerî pê nabe ji nav pêve hewceyê rêveberên Rojavayên Kurdistanê yê wekin Mazlûm Kobanê li nav cîhanê da tê biriqandin şewqa wê heye cîhan jê hes dike lehengê lehenga ye yani lehengê artêşekeke leheng e hewceye
ایرو به اسرائیل را ارتباط کورد کوردیناسیون کورد شبه نها مسعود بارزانی دبیجه من هن شیرت لمازوم عبدی کرد دما هفدیتنا مده مجی گوت گوخه دور بگره جحمو تفگر حرکتین کج دربتین بوگرین لدربه چد قومن خجوان دور بگره نکه و نابره تنه کنسانتره مسئله نافخوی کردان ببه گلکی مهمه دبی من اف شیرت لمازوم عبدی کریه از بوان رمه دبی من باوریا من بکه چو خورتین روژاوی کردستان هیه از پر جوان حز دکم او دبی حمی از یعنی خواه که خواه او خورتین روژاوی کردستان مینه هف دبینه ناو هف دا دبینه و دبی من پر بیریه قامیش لوی کریه از دخوازم روژه کی بچم سردانوان دبی جه مسعود بارزانی پیامک مساجی که پیامک خورده یعنی روش بوی مالا کردش بوی یکتیا کرد حوجه هر کس دل برحم بله هم بری هف و هفدو شیرت بکن و هفدو گداری بکن فکری خواه به هفرا پار بکن جبرگ آرمان شه که پاراستنا نتوا کرده آخا کرد و کردستانیه یا بی هاوی یا بی هاوی الحکس و تازویج ما آخا کرد و کردستانی از قالا کردستان اکسر بخوا ناکم چوی کردستان اکسر بخوا وقتا مروف دبیجه هر کس وکه یعنی کردی مجی وکه او تدی گاین اسپانیا دما گاین اسپانیولا دما تو سور ریل ده وسا شوق دبن اسخل ناكم يعني بحراوي آقا كرد كردستان دبن هوا كي ستاتيو كده بده بن ريفريا كوبو فسر داب ان فدراسيون كوبو هوا كي ارمانش قال آقا كرد كردستاني دبي دري ريفرين قال لي كرد سلوكين قال لي كرد حوجي حركس فرمت ويش هفرابه ولا بدو داريكن وهمان دميجي ام حر يك وك كسين كرد ام جي سلوكي وخا ريفرين وخا حسبكن بباريزن سلافي قلي بكن وام شاشي وان هبجي ام جرات شبكه ناخن ام بيجي حيرنا في شاشه استفلي ناظر از بیاج دنم سر اکران بلا ببه وکه آرشیف اف جی روژاوای کردستانی و باشور کردستانیه ددمین پیش مده اگر سینور نابره هر دو حرمان درابن هونه دیمنه که بوی شکلی ببینن اف جدریا سپی جبنیا حتای دست بید که حتی افرین ازاز کوبانی جقامیش رو دیرک دوهو کولر حتی دیالا تی ev hemî bike bin kontrola Kurdan sibê du sibe ne derenge evaya dibe tenê dimîne sînorê Bakurê Kurdistanê veya mümkün e ev tişt مامۆستا divê dirê tiştekî dijî li olê heye enzam dawiya bername de mirov hewceyê belkî qal bike na an ka êrişeke ev çendakeke êrişeke li ser axa Başûrê Kurdistanê li ser kaniyên petrolê hene ya eha bisekine ji te re bêjim ez hema agahî bidim hevalan paşê tu servê şîrove bike piştî ku şerê İsraîl û Iraqê bi dawî bû hevanno rast e ronî rast dibêje İran û İsraîlê şerê wan bi dawî bû êrişê bi dronan hema her roj heye lê nakeve ajansan tenê va çar rojên dawiyê de pêşî li Hewlêrê kanên petrolê bûn hedef Amedye dîsal wê derê rafînerî bûn hedef li Zaxo Duhok bûn hedef îro li Kerkûkê bû hedef heqete min dixwast ez bipirsim kîne ev hêz çi dixwazin ji van hilberîna petrola li Başûrê Kurdistanê hem jî bi dronê bombebarkirî tên hinekî wan dikevin bêtesîr dibin lê hinekî wan digihêjin hedefa xwe ev tiştekî gelek balkêşe mesela îro li Duhokê ya ke Şêxan ya girêdayî Duhokê wê derê jî êrîş hat li ser kaniyakeke petrolî ev tiştekî balkêş e weke te got hat yanî di dema ev êrişa İsraîl û anşerê İsraîl û Îranê de hema di pê wê re dest pê kiriye yanî ev nêzî 15 roja ye 3 hefte ye 15 roja 20 roja ye êrişekeke mezin li ser dewlemendiya aha Kurdistanê Başûrê Kurdistanê heye ev jî ez bixwe ji Tirkiye bigumanim ez wê bibêjim ez bixwe ji Tirkiye gumanim yanî hew ez bixwe nabêjim veya wê hew Îran be yanî tabîkî tota Tirkiye ez dibêjim bi hawakî bi destê mîtê bi nav hêzên heştê şabî de an heştê şabî tuzane hêzek Türkmen jî heye qet gumana min tinekî vana hemî tirkin qet şik û gubana min tune eger bi hêzên ku Îran piştgirî dide wan ew jî pêkbînin dîsa dewleta Tirkiye iktidar ye mesele min xwest rêde vê şîrove bikim yanî
درفتێکی مەزن دەمێکە دیرۆکی دژی نەتەوا کورد لە ڕۆژهڵاتە ناوین تایبەت دا ئاخا کوردستانێدان لاگرکەرێن کوردستانی دلەرزن هەنێکێوان دکەون یانی عێراق کەت سووریە کەت والحاصل ئیران دلەرزە و تورکیا ji xwe ditirse ta girtiye ta Sikranê girtiye ta Mirinê girtiye dibêje îran jî here dor dora min e ama çi heye belûye Secret Service em dibêjin yani ev yani ên weke mîtê an welhasıl ên liv û tevgerek mezin li ser Kurdistanê heye li ser Kurda heye yani do çünkü evva mesela êrişa li ser petrola tuzanî çi bîra min dixe tê bîra te dewleta Türk berêviya çend mehberê çi cara li çiyayê Kurdistanê navbera gerîlayên PKK û dewleta Türk da şerek çêbiba û gerîlayên Kurdistanê bi hawakî xurt çalekekek pêk ban ya girek yani qereqolek têk bibira hemen di aynî saetê da teyarên dewleta Türk hemî seferber dibûn jetê wê û diçûn Rojavayê Kurdistanê li ku dixist li kaniyên petrola dixist li aş dixist li embarên genim dixist li welhasıl yani tê bîra te ne demak te dîk li kaniyên petrola dixistin li Rojavayê Kurdistanê ev liv û tevgera niha li ser başûrê Kurdistanê ev êrişa çê dibe li ser kaniyên petrolê bi taybet pir dişibe ser ev êrişên dewleta Türk di vê derê da bi rastî xeteriyakek mezin heye hewceya nizanim tabii ki başûrê Kurdistanê wê vê çawa biparêze yani ev ê çawa bibe dema ev petrol vî hawa êriş werin ser têkî îflaskirina başûrê Kurdistanê wê hilgişe yani pergal nikana xwe doj bike ev ne tiştekî bi heneka ye ne tiştekî em dibêjin qey tedî tiştekî biçûk e na yani hatibe welatek dagir kiribe hat welatek kaniyê wînê petrolê debara xwe hemî ji petrolê diket û kaniyê wî petrolê bişewtîne û êrişî ser bike bi füzeyan bi teyaran ev şerekekî gelekî yani mezin e da ku pêşeroja Kurd û pêşeroja başûrên Kurdistanê bi hawakî tamamî têk here rojekê xwe nere serxwebûnê ya ew Rojavayê Kurdistanê an hêzê ne di Rojavayê Kurdistanê Barsk Rojavayê Kurdistanê ra nebe Barskopî çima ez vê dibêjim çünkü di navbera başûr û Rojavayên Kurdistanê jî têkiliyakek xurt biratiyakek xurt dest pê kiriye ev jî gelek dagirkeran ditirsîne welhasıl ez dixwazem embalê bikişînin ser viya jî niha li başûrê Kurdistanên êrişên gelek xeter henin ev êrîş ser pêşeroja gelê Kurd ser pêşeroja gelê Kurd û Kurdistanê ye yani ev êrişên tên ser petrolên kaniyê li başûrên Kurdistanê ez dibêjim qey ev mijareke gelek girîk e niha Ronî ez nexşeya Sûriye ya dawî nîşanê hevalan bidim ev cî hûn dibînin Swêda ev dere dikeve sînorê Ürdün û Şamê navbera Şam û Ürdünê de ye li vê derê komku jî pêk hat niha dîmenekî ket pêşiya min dîmenekî pir bixwîne hêzên girêdayê hikûmetê ketine hundirê nexweşxaneyekî kî heye kî tune hemî gulebaran kirine bûye gola xwînê dîmenên bixwînin tabî em nikarin nîşan bidin naxwazim nîşan jî bidim ev bi vî şekliye yani hûn ê bêjin İsraîl li ku dirê ha İsraîl ev girê golanê ye dibin kontrola İsraîlê de ye heta vê dirê İsraîl bixwaze hinek deqê dawî hene mamoste ha İsraîl bixwaze ji vê derê ve dikare were kontrol bike temamê Swêdayê ew ê wisa bike jî başê jî ew korîdora meşhûr ku me behs kir di navbera Dêre Zor û Swêdê de Ronî hema te wextê deqê dawî dît hema ji min re bêje tamam deqê dawî tan çi ye niha hinek yani tabii ki ez vê agahiyana aşkê dikim ji Doğan Cîhan dikim Doğan Cîhan jî li bawer dikim Rojavayê Kurdistanê bi herî dawî Rojavayê Kurdistanê bû Rojnamevanê me yê Kurd deqa dawiyê ew çi dibêje çapemeniya Nêzî Colanî Nêzî Heteşê van fotoğrafına servis kirinin gotiye ku li hevhatinek çêbûye di navbera Durziyana li bajarê Swêdayê û wanen Heteşe yani ter dikin herêmê ter dikin ve digerin Şamê ve digerin deverê din yani ev tê çi manî İsraîl bi ser ket Durzî bi ser ket Heteşe pozê wê ya erdê li Swêda Heteşe pişta wê ya erdê Heteşe niha çetê xwe digirin ketinin pîqabên Toyota û vedigerin niha ev jî nûçeyek deqeya dawî ye
bi dronê êrişî parzûngeha petrolê ya Beadreyê kirin, ew jî li Şêxanê ye li Başûrê Kurdistanê. Di derbarê اوکی van bûyeran de Amerîkayê jî daxuyaniyekî daye. Yani dibêje em êrişên li Herêma Başûrê Kurdistanê bi tu awayî qebûl nakin. Yani kî van êrişan pêk tîne nizanim, berdevka Wezareta Karê Derve yê Amerîkayê ra gihand ku êrişên li Herêma Kurdistanê nayêne qebûl kirin. Ew li bendêne ku hikûmeta Iraqê dev ji hinek muameleyên xwe yên li Hemer Kurdan berde. Gelo dibe ku Iraq van êrişan pêk bîne meru nizane ha? ورد بیجن ها آنها تشتی لولی هیا تشتی لولی هیا دولت عراقی وی پیکتینه تشتی لولی هیا تیگوتن اوه یعنی اوه کی چونکی از تو بکی ما تثبیت نکردن آن باشور لبری عقب تبچه تثبیت نکردن لیبلی امریکا راداری به هنن اوه رونش کراد بنش کیران درسیتین او دبینن او دبینن اما کدری ورجی او نهو بسریاکه یعنی باغداد و انقره به هفرا تهف پلان سازیا که وسط مشینه از بدوی باوری دام Rêbertiya Ruhanî ya Durziyan bang li şervanê xwe kir ku heta rizgarkirina tevahiya axa bajarê Swêdayê şerê li dijî komên çekdar bidomînin. Ev nûçe berê 3 saet ketiye weşanê. Ev jî rêbertiya Ruhanî ya Durziyan e. Yani agirbes vê gavê tune agirbesê red dike yani. yani tiştê ez nanek de hinek derê deverê dijî ez kan niha bişopînim lê binarin tiştê ez dibînim dibê çe jê vedikşe yani heta şe colanî ji Swêdayê vedikşe ez wê dibînim niha hemakanê Erê gelek mecbûr e vekişe. Mecbûr e vekişe. Yani tiştekî nemayî wê dirê. ama ev gelek girîng e wexta heta şe ji wê derê vekişe heta şê wenda kir ev gelek girîng e yani İsrail bir serket. İsrail zaten halal kari bir serket ve tek mana ki yani ki be İsrar be şikukuman alikariya İsrail ji boy xelkê diruzî bi biryar devam kiriye û wê bidome. û adi jî çi ye ji nav pê ve çünkü heta şê bi havakî dixwest peyamê jî bide Kurda biya yani ez ê li Swêda binarim çi bikim eger Kurd gura min nekin aynî tişt wê were serê Kurda jî ev wê hêlê de jî peyam والحاصل نهاد ev destê Kurdan destên Duruziyan wê gelek xwe dike li Laxa Sûriyê. Niha ev fotoğrafê em dibînin ez vîya rakim ev bombebarana İsraîlê li Şamê ye nûçeyek di derbarê vê de hatiye amadekirin ez hema ji hevala re bixwînim. Artêşa İsraîlê êrişên xwe yên esmanî yên li bajarê Şam û Derayê yên li Sûriyê zêde kirin. Gelek baregehên askerî karwaneke hêzên ewlehiyên Sûriyê bûn hedef li gorî agahiyan balafirên şer yên İsraîlê destpêkê saet derdora heftê êvarê hin hereman ber bombeyan pişra jî saet 19 û hûn deverên din dane ber bombeyan heta van saetan jî êriş didome. Balafirên bê mirov jî bikaraniye dron karwanekê leşkerî ji xwe re kiriye armanc li Swêdayê wana hemî heta vê saetê ne 6 endamên hêzên Heteşî hatin kuştin. Baş e? Wana hemî agahîn de baş e ku kompîtera mirova li pêşiya mirov ve beronî mirov nûçeyên deqeya davî yani ev rojên em di nav dane dikare bibe rojên dîrokî ku hikûmeta Heteşê bi temamî hilweşe û rê vedibêj Kurdan rayê ji xwe em benda tiştekî wisa ne hinek pêdiviya millet heye bi aramiyê rewşekî wisa heye ya ajansê me ez ji te re bêjim Ronî ajansê me pir tembel in pir dereng didin nûçeya mesela ez anefê dinêrim anha dinêrim roj newis dinêrim nûçe gelekî dereng tên 3-4 saet dereng tên. 6 êrişên İsraîlê çêbûne li dijî Dera û Swêdayê dibêje ajansa Anhayê wekî din erê ev in yani Rical el Kerame ew jî ew ye tevgerekî ye ew jî dibêje ew tu li hevkirinekî li Swêdayê qebûl nakin madem hêzên êrişkar yên ku komkujî li dijî sivîlan pêkanîne bi temamî heta ku ji bajêr venekişin tevgerê teqez kir ku ev şer heta dawiyê wê bidome
Divê nav Rical El Kerem nizanim ev rêxistinekê naskirî li wê derê belkî eybek Mamoste nas ne. Mamoste Rudaw jî waye deqa dawiyê dide hêzên Colanî hêzên heta şêv Daişê niha ji Swêdayê derdikevin berê xwedanin axa Şam derdeverê yanî ji terka Swêdayê dikir jê vedikişîn derdikevin. Zaten şerekî mezin nava qebû İsraîl ev bi taybet piştî nîro bi hewakî gelek biryar lê xist li Şamê li ku derê xist li koşk û Saraya Colanê xist heta dest cara ewlî hat gotin got Colanê jî dibe hatibe kuştin û di nûçakê de jî derketibû. Got Colanê ew gelek hevalê xwe reviyanin çûn dîsa Îdlibê yanî Şam berdaye. Ew jî li holê hebû. Welhasıl niha wan dîmen wêne jî Rudaw weşandinin leşkerên çeteyên Daişê û Heteşê û Quzulqirtan tev neke bi xwesteka xwe bi darê zorê ji Swêdayê hat derxistin û vedigerin. Veya jî destê gelê Kurd wê gelek xurt bike, destê Qesedê gelek xurt dike, destê Hesedê gelek xurt dike, destê Mazlûm Kubanê gelek xurt dike. Ev di Rûdawa Tirkî de yên Kurmancî de yê tê dîtî. A Tirkî min halênerî da Tirkî de ye. Ez A Kurmancî carna hinekî dereng dimîne dereng nabînim. Ez ya Tirkî de jî nabînim. Belê belê da Tirkî de tam 13 saniye berê. 13 saniye berê çêkiriye û dîmen hene. Zaten hevalê me jî nivîsandibû Dogan Cîhan jî wî jî zaten parve kiribû lê belê niha ji waye wî wêne parve kiribû niha waye çîk jî heye dibe çe wî Nana bila vekişin, mecbûr vedikişin. Wextê vekişin kontrola wê derê ji durziyana dêhêlin. Na anka boya xelkê me gudarî dike wexam ke. Ne vedikişin û kontrolê ji wan re dihêlin. Nikanî bû xwestin hemî bigirin têkevin wê derê û qirkirinekê li hember gelên durzî pêk bîne lê belê gelê durzî li ber xwe da wê dawiyê gelê durzî hinekî şikest êrîş ket dundurê bajêr ket Swêdayê lê belê İsraîl Netanyahu bangewazî kir derket ber kamera di artêşa İsraîl heta du tugayê wê xurt ketin li vû tevgerê heta hat gotin hinek derbas kirin yanî ketin axa Sûriyê û êrişên mezin li axa Sûriyê li ser Heteşê çêbû ji hêlan hêzên İsraîl artêşa İsraîl ya hewayî ve welhasıl ew qirkirina li hemberîn gelên Elewî pêk anîn nikanî li hember gelên Durzî pêk baniyane hem gelê Durzî li ber xwe da û him jî İsraîl soza dabû li ser soza xwe rûnişt. Yanî weke te jî destpêkê anî ziman cara yekemîn bi hawakî tund him li Saraya Colanê xist yanî ji vê mestir êdî peyam nîne û heman demê li ku xist li navenda Wezîrê Parastinê yê Sûriye an Heteşê xist. Niha tehdîta İsraîlê li hember Heteşê heye, artêşa Sûriye eger ji Swêda venekişe, em êrişê xwe bidomînin, xuya ye li hember vê mirov nikare bisekine yanî xuya ye yanî tiştekî ne nû ye. Vekşiye ye welhasıl vekşiye ye. Wê demê em bibêjin artêşa Sûriye ji Swêda vekişiya. Erê bi ser neket ne jê vekşiya bi ser neket li goreyê min Ez nabêjim bi ser neket ez dibêjim artêşa Sûriye têk çû. Ya artêşa Sûriye hewceya mirov nebêje yanî ma çetona çawa artêşa Sûriye Swêda têk çû. çeteyên Colanî têk çûn zaten lê belê ev ji bo gelê Kurd wê destê gelê Kurd gelek xurt kir Rojavayê Kurdistanê yanî carek din ev kesên carek din diyar bû pêşî roja Sûriyê yê kanibe bi hawakî bi edalet û bi hawakî wekhevî û her kesî himêz bike rehma gelê Kurd e Rojavayê Kurdistanê ye. Hebano ez tiştekî ji we rîca bikim hûn dikin vê êvarê min bangekî kir banga min ciyê xwe dît ji derbekî ve du süd sê süd heval bûn abone ez gelek spas dikim minnetdarim ez ji we rîca dikim heta nîvê şevê em hêjmara aboneyê xwe derxin 20,000 pir baş dibe. Niha
بخاصی دوستو سیاست کس مانه همه هون ازانم نیوی و نه آبونه نه شکرم آخره وی قنالا ما بپیش بخن هوزانن ام یکانه قنالا کردینه کو به استقرار وشانه برای ودبن ام روژه دو جرا جانا سه جرا بولتنا نوچهج ورا پیشکش دکن و جان ناجی وسا صحبتین گفتگوی ام پیش دخن بشف از دبیجم گرینگه که خودی لبی قنال ده بکن اگر د پیشروج ده روشا ما یا آبوری باش به کارساز ما حقیقتا پشکری بده وی قنال ما یعنی هم دکارن 4-5 حواله ما روزنامه گرجی وظیفه دار بکن معاش بدن وان که هم بکارم خدمت کی برای کوپک برای و ببن گلک حواله ما روزنامه گر مجبور دیمینن دخوات جدا ده بخبتن در و بخبتن وقت خوابدن اوروپیان خدمت اوروپیان و یا زۆری متشە هەواڵێ مێ ڕۆژنامەگەر و 20 ساڵم پسپۆرن ئەس دەخوازم ژوارە خزمەتی بکەن و تشتێکی ننە هونتەنێ پشکری بدەن وێ قەناڵێ پەرەج جێواوەیش دەرناکەوێ یعنی حقەتەن مەرو دخوازێ وان هەواڵان هەنێک وەزیفەدار بکە و ئەگەر ئالیکاری ئابووری وەرە ژوانە سوپەر دەبێ ڕۆنی دەربارەی وێ پێشخستنە قەناڵێ دە فکرەتە چییە مەرو چاوت کەرە پێشخە مامۆستا یعنی بخاطر از وانیشونا پرزده جی فهم نکم تشتی از جی فهم دکم تو زمان کردی گرونا کاری که کرد که پیروز کاری که پیروز حوجه هر کس به قنالات ئەستەنێ ناکەم ئەم بە هەورا دکن یعنی قەناڵە me قەناڵە یەکێمە قەناڵە بتێنەیە ئەمە دەردۆرەمە gelek heval hene ama ji ber ku em profesyonel nakin 24 saat em viya nakin ew zora min diçe mesela çima tu însanekî mîna ronî însanekî mîna hevalê me rojavayî li Tirkiye Bakur çima 24 saatan bi me re nexebitin û em meşê wan nikarin bidin vaya zora min diçe ronî والحاصل حوجه هوال طبيعي كلي خدي دركب نهاي لو قال لك هوالي ما نادكن وسركت يعني جبارك باش تكن لي بزمان تركي دكن زمان جينا بيج زمان رحنا كم شما بزمان تركي دكن هركس بزمان كان بيخ هين زيد خرد بين زمان بزمان كان لي بلي لو تو طب زمان كردي دك و زبيج مقي حوجه كردشي لي خدي دركب زمان خدي درنك كان تر نرخي خدي خدي دركب Na em kesî şermezar nakin imkanê hevala ew qase tenê wî zimanê dizanin ancak imkanê wan ew e ama hevalên me ê ku kurmancî pir xweş dizanin ez bixwe rast nabînim ku rabin bi tirkî çê bikin û erf û adetekî axaftina tirkî di nava Kurdî de bi cî bikin baş e hevan no ez مامۆستا بەڵێ خاطر بخوازم شتێکی هەم بیرات دەخەم بله جبرگ سبی ساعت نهال نهال بنده از بنده آگایا کو از عارف گران باوی نارین گرانی بگرم نهال بنده وی ماما yani çiğ خویا سبی ساعت نهین اوروپا و دهی کردستانی از توجی الجامعه به امیته و برنامه که ویرا چکن جبرگ چی سبب ویجز جبرگ چی چونکی نه اف هو بلین در کتن هولی ام دبینن هدی بگاف یا اف مالباتا Güran malbata narini havaki xuyad ve hediye derken ortaya aslında bir suç bu. Bu çapemenya Kürt ne mecidavan da kuvarın tebeçe heneki derdi xabine zaman u ne wanji fırzede xwenezi çapemenya Kürt kir. Velhasıl yani vaka sanaji bir Türkiye zani bun yani Türkiye kuvanın pera alimi bu hebun. Bu icari kanalın Türkiye çapemenya Türkiye lüve deri bu وكا ببيجن حر رجموان كي ترك بوبو وكا باريزيركي انجي وكا دادگاه لويدري آماده وكربون وكا سانا جي پرس دكرن وجاري نزاني بو خبانيانا زمان گوتنا دا مثلا تي بيرامن دايكا ناريني گوت ولوي ساعتي وتاكا چامن چوي جامعه نظام چاتي از رازا بون یا ما دبیجن مثلا چاپمنیا ترکیه دگوش دبیج ما وی سوا چرازی ما یا درو بلی درو کی حیران وقتا هم به سوسیولوژیا و جواکی نزانه و هم به هرمی نزانه به وی هاوینه وی وقتی لقرج داغل ویران شعری لحمی در دوران آمدی و باطمانی و انتاب ورفای هم هر کس سیاستا مهیه ده سبی دست بیده که حتی نی 4-5 ایواری حیوان دکوه سیه مار دکوه قلقا خو مشک دکوه قلقا خو گرد دکوه قفا خو تیر و تبا دکوه سیه انسان دکوه سیه والحاصل به هوا کی او مالبات
نکانی بو خبانی زمان و چاپمنیا کرد جی نه ما جدایم گوت یا نه او جوان سری ل چاپمنی مقص و حیران کانی که ام دخوازن درد و هناك تشتي شانش هدي ام دبينن طبعا كمان شد بينن در حق دوار جنا نفسين قال لك قلت خلكن دبيتشن روجموان قلت انسان قدي وجدان در حق في دعوه دا لكلين مزن دكن Tamam. يجاري مجي قص بب ميواني ما ام لباوي ناريني گداري که دردی وی چی بو چه مسئله و یا چوا بو بر بو کوه دهره جبرگه او مالبات جی بهاواکی وکه ببیجه دجمنی کرده هات نشاندان یعنی هات نشان کرن او مالبات جی وکه ببیجه کجری کردایه دجمنی کردایه قانی قانیه والحاصل ام دخوازن درکه و ام بيجي نك سوالي قاجي بكن و دعوه دوز چه روشيه دای هری داوی پیام وی چیه جبوی خلقی وی جبوی گلی کرد رونی از gelek spas dikim ez dibêjim wê bernameyekî pir giring ve hevalên me temaşevanên me êkun hal me temaşe dikin bi xasî 1100-1200 hevalê me zindîl me temaşe dikin mala wê ava sibê di vê saetê de ji bîr nekin saet 21 de werin ser ekranê me godar kin pirsên xwe ji Arîf Güran bipirsin. Arîf Güran kî ye? Ji kîjan malbatî ye? Gundê Tavşantepe wateya wî çi ye? Ji bo dewleta Tirkiye qîmeta vî gundî çi ye? Malbata Güran tekîlê wî bi dewletê re çi ye? Ev keça me narîn bi kîjan şiklî hate qetilkirin? Ev nevzatê ku em behs dikin ku dibêjin cesedê narînê veşartiye kî ye? Ji ku hatiye? Bi kîjan derdora re di nava tekîlê de ye? Van pirsana hemî em ji Arîf Güran dipirsin bavê narînê ye. Malbata wî hatiye cezakirin bê delîl bê suç em nizanin. Yani suçê wan nehatiye tespît kirin. Zarokê wî mesela hevjîna Arîf Güran, zarokê wî, birayê wî yani apê narînê tev hatine ceza kirin. Hinekî wan muebbet xwarine çi ye? Pergalekê çawa ye? Çi mesele ye? Parêzerên dozê kî ne? Mêzeke tiştekî de bibêjim Wekîlên me ên navberê de hene çûne hatine tu bi hinek wekîla re di nava tekîlê de yê. Ez ji we re rastî bêjim ê min rojên ku narîn wenda bû min çend bername li ser çêkir paşê ji ber ku me bûyer neşopand ez zanim ronî şopandiye ez bernamê di kontrola ronî de dihêlim ez ê hinek wekê temaşeger temaşe kim û pirsê xwe naberê de bipirsim lê ez zanim ronî ji ber ku bûyer ji nêz ve şopandiye diyaloga me û Arîf Güran wê gelekî balkêş be. بویر ji roja ewil ez vê biyorê dişopînim min dereqê wê de jî min tiştek nenifsandiye lê bilê hêdî di bawer kim ez ê binifsînim çünkü ez zanim bûyer bi hawakî çapemeniya kemalîst yên Tirkên gewr li ser navikin malbata Kurd bi hawakî heqaret û reşkirinek mezin ji bo tewaya Kurdistanê çêbû wê destpêkê de bîra bala min dikişan û ez hinekî coğrafyayê jî yan hinekî wê erdnîgariyê jî sosyolojiya wê jî naz dikim civaknasiya min jî ji bo wê derê jî heye naz dikim çünkü em di nere li holê kesê dibêjin min cesedê narînê biriye kiriye torbe û kiriye betanî û nizam çi kiriye biriye veşartiye ceza nexwariye 3-4 sal ceza xwariye du mehedin sê mehedin wê nav medabe û ev kesê birê narînê Enes Güran yani bêhed û hesab dibin îşkencera derbas bûye li Qereqola îşkenceyên mezin roja ewil da îfada wî yeke û veke salan tiştek li ser tespît nebûn niha hinek raporên cuda derketinin ne wisa ye yani ev tiştana tev li hebûne ne wisa ne welhasil veke sana hemî cezanê mezin xwarine vî kesê gotiye rast e ne wî hatiye bixwe mikur nehatiye hatiye girtin dewletê girtiye bi hawakî ereba wî di kamera da xuya bûye dewletê çûye dest avîtiye ser da girtiye operasyon li çêkiriye bi torbê xwe biriye bi erebê xwe biriye ev narîn biriye lê bilê ceza nexwariye lê birê wê diya wê apê wê herekî nêzî 100 sala ceza xwarin tiştekî ne normal ortê heye Bavekî bi êş e bavekî heqeten xwedî derdekî pir mezin e keça wî ya herî zêde jî hez dikir çend salî bû hey salî bû hey salî bû ne belê hey salî ne şaş mı hey salî pir bi awayekî hovane hat qetil kirin ev jî têr nake malbata wî hate sûcbar kirin
سوژبارiyên pir giran li malbatê hate kirin. İftira bê îftira, sûjbarî bê sûjbar. Çi qas sûjbariyên bêexlaqî hene li malbatê hate barkirin. Ji ber vê rêja min ji we ew e, sibê wextê hûn pirsên xwe ji birêz Arîfî Guran dipirsin, hinekî êşewî bidin ber çavan. Hinekî empatî bikin, xwe bixin şûnawî. Pir zehmet e. Mêzeke îro ji min ra deng na ez do bawer dikim do ji min ra deng şand min jê xwest ji ber ku em xwest em lê gudarî kirin bi mêvanê me welhasil yani tiştekî balkêş got ya got ez bi heft avan cehenê û cinnet û cehennemen dojehê ez bêm min ez xwe bişom jî ez ji tiştekî paqij nabim. Ez çi paqij nabim? Bavê min ez Kurdim. Tiştên di çapemeniyê de û bi hawayekî wî hawa tiştê di heqê me de hatine gotin ji sedên tişta dibe yek rast be wekî vinga wî nîne. Gelek çünkü di heqê vê malbêta de heng tiştê tune jî hatine gotin. Yani nizanim ji hida parê ne, nizanim kontrol gerîlan e, nizanim çi ne û nizanim çi ne. Welhasil yani li vê derê de jî ev malbat hewceye yani Arîf bavê narînê hewceye di çapemeniya me Kurda jî derkeve em hinekî nas bike kî ye, çi ne, ev çi mesele ye, ev bûyer çawa bû, navpê yani îro çi rewşê de yê, wê ji navpê ve çawa dihere, çi peyama wî ji gelê Kurd re heye, yani ji gelê Kurd re heye çünkü derheqê mesela daw û doza Kurd û Kurdistanê de jî gelek îftira lê hatin kirin. Yani ev malbat dûminê Kurda ye û nizanim çi ye. Welhasil lewra ez vê qey wê hewce be em lê gudarî kin. Yek jî Mamoste ez ê fermo. Yek jî Arîf Guran heta niha tenê tevlê televizyonê Tirkan bîye, mecbûr maye bi Tirkiya xwe ya kêm xwe îfade bike. Ji ber ku Tirkiya Arîf Guran herê nake xwe îfade bike. Cara yekem sibê em ê li Kurdiya wî godar bikin, em ê bibînin ka bi zimanê xwe yê zikmakî zimanê xwe ê ji bav û kalê xwe girtiye, çawa bi rehetî dikare xwe îfade bike. Ew jî tiştekî din ê balkêş e. Mamoste Delal. Ez ê xatir te bixwazim. Em xatir ji temaşevanan dixwazin hevanno gelek spas dikim hema ji kerema xwe re bibin abone û vê kanalê em pêş bixin sibê saet 21 de li benda min û hevalê min ê ronî bin bername wê balkêş be. Tabî nava rojê de ez ê bültenê xwe pêşkêş bikim ne mesele tiştê acil. Bi heviya rojê xweş azad dem baş hevanna. Silav rêz mamoste.